We're pragmatic dairy farmers. Before we started working together with Alltech, we had 25 retained placentas a year on the farm, and now we have just 3. With less money spent on drugs, less time spent on sick animals, and more milk in the tank. Would I recommend the efficiency equals profitability and sustainability programme? Absolutely. Noi am pornit de la o investiție Greenfield în Munții Carpați, care sunt mai degrabă cunoscuți pentru urși bruni decât pentru vacile de lapte. Cei de la Alltech au realizat că animalele aveau o digestibilitate scăzută a furajelor și, echilibrând rația, au reușit să ne crească profitabilitatea. Rezultatul se traduce în 180 de euro profit net pe cap de animal pe an. Ar fi spre binele lor să urmeze programul Alltech. Ik werk reeds 2 jaar samen met Alltech om de focus op de gezondheid van de dieren te verhogen. De eerste wat-als resultaten zijn echte eye-openers. Of ik het programma Efficiëntie is gelijk aan winst plus duurzaamheid zou aanbevelen aan anderen. Ik verdien 365 euro per koe per jaar meer. Wat denk je zelf? Je m'appelle Jan et je travaille avec Alltech depuis 6 mois. Il m'avait promis plus de lait qu'avant, avec un coût d'aliment plus faible. Et je dois dire qu'ils ont tenu leur promesse. Cela correspond à 140 € par vache par an. Que faire de l'argent gagné? Réinvestir bien sûr, mais on a des enfants qui aiment les chevaux, donc vous savez, chaque centime compte. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Lösungen, um meine Ration zu optimieren. Wir haben die Ration neu aufgebaut, mit der Folge, dass meine Kühe bei weniger Milchharnstoff ca. 3 Liter mehr Milch geben. Seit der Futterumstellung hat sich die Futtereffizienz verbessert. Das hat mich überzeugt. Hvis det at bruge sin konfirmationspenge på en kvie er dedikation, ja, så er vi nok dedikerede mælkeproducenter. I 2013 startede vi med Alltechs mineral- og proteinprogram. Vi kunne se resultater fra dag 1. Køernes energioptagelse steg. I dag er køernes ydelse steget med 16%, samtidig med at vores CO2-udslip er faldet med 40 gram per liter mælk. Det vil være med til at sikre vores fremtid og forhåbentlig mange generationer på gården. You too can improve the efficiency and profitability of your farm in a more sustainable way. Talk to your Alltech on-farm representative today. Alltech, naturally.